Anya laki din! Nay, papanam ka di Denver? Ay kay, di turungan da giti sakak. Anya? Kit isomay, alangan nga di turungan ti sakam, ti papana. Limpyo ka makisasauken ka. Sungbatan nakit din iti linulukaw. Gusto mo ti songbak ko, manang. Mapana ka di turungan da giti sakak. Ay, awan ti serserbe makasarsarita. Da kayo, manang. Agong kamanin adagaw. Kasano? Kadawan pa'y mo ti husto asungbat mo kadagiti damag kuken ka. Pasensya kayo, manang. Ngam amuyo mo takas tuyak. Oh, Una, ngem no kasarita da ka itinalapat. Sungbatang mo't ako ma itinalapat. wanin manang. Oh, mapana ka di ang dalula. Anya laki din ayak. Nasabat ko ito ni Manang Suleng nga manay. Pinaungot mo man siguro anak ka. Sa manang, apay kumangay. Okay, apay nga raw anagong ay imposible mo't no agong latan nga awam gap-gapuna. Kaslad lang arot ti kurkurang na, tagdamag. Ngam numasungbatan ti damdamagan na, agungay. Oh, apay, anya ayati dinamag na. Dinamag na laag mo, no sa dino ti papanak. Kat sinong bata, may mga katurungan dagiti sakak ti papanak. Anya? Ha? Kano linuloko mo? Gayam nga min ti sumba mo kang kwada. Ta, sino mo kumangay? Ti saan nga agungat iti dayjay nga ugalim? Ay na, kat saan kayo ang mainayon nga agungit ananang. Maditikas ta. Bumakit kayo lang adagaw, so. Ay na anak ko, di mo unay sobraan ti kinaangaw mo. Ang mga no adda ti mapikon makaungit da pa, ha? Nana? Kita nakaungit kin ka ni Suleng, amis mo, akabsat mo. O, di nakarkaron tao ti sabali, ataw. Bayan nyo ni Manang Suling nanang. Gaputakas jay na dayjay akabsat kaw. Talaga anaungay to. Anya? Mapanak man pa inji Teresena, lakay. Uwen bakit? Anya ka dito mapan mo nga tangen? Mapanak man mangkita iti makurso na daak alako ni Marites. Ay kahit uwen bakit? Wan lakay, bareng ado pa iti lako na anatang. Bakit? Natiyang ka di man ti sidente yo? Kaslo makaumaya. Kal na kumanat. Sika talaga lakay. Ala, wun! Gumatak to iti karne, no adda ti lako na. Ay, sikamat gayam ti masabat ko, Denver. Win maray. Nagkapong ngay. Ay, nagkapuak ka na ng kintatang ko. Ay, sika talaga, Denver. Wun, given daytan. Ti kayat ko asawan, napanam. Taado pa tinaka-eko bag abit-bit mo. Ay, dita tersina ni Maritais. Napanagim matang iti karni babaw. Gaputa nag-uraga gayam da para ilisyaw. Kaadda ti pinalako na ni Maritais. Kasta, apag iso nga rod ti ipapan ko. Agpagpagatang ngamin nila kay ko iti karni. Wen amaray? Ado pa'y mo tinabatay? Kat, manungay ti may sakilo. Mano ti may sakilo ko na maray? Wan, Ay, kung may sakilo lang tama, alangan maano dua, wino talaw. anya? Kaya may. Mano ti may sakilo ko nam di may isa ko na. Ura ikilaw, may isa talaga, oh. Ala, wanan. Mano ti panangila ko na iti may sakilo no iso nga rod ti kayat mo adenggan. 300 ka di maray. 300 gayam. Ala, wanan. Kat agyaman na. Mare Suling, si kamot gayam. Wen mare, agawid ak kumanket. Mabait lang, Mare. Ita lang ang nagranata.
Ngam agawid kakit din adagos. Ano na, mapanak ko maagluto iti si daen mi nga adobong pork. Gimatang ka itila ko ni Pare Elisio. Awan mare, iso nga rutirantak. Ken, nabayagan kami mutan kin ni Marites sa naging inistorya. No nasapa ka kumanga men, o de, nakapagsasarita tayo kumapay, mare. Nataktak namin di tadalan, Mare. Nasabat ko ti kabsat mo ani Denver. Adala dinamag ko. Ngam binmayag ti saritaan mi. Gaputa di nasungbatan adagos ti saludsod ko. Ay, apaw, maasarak nga rod iti day jakabsat ko. Iso matlatin, kurina nga ugali na ditoy. Iso nga imbaon kon nga agawid Kune, si ka magayam manun tinagtripan na mare. Wan, Mare. Ngam sa nabali. Talaga siguro akas jay na dayjay akabsat mo. Halawan, mare. Da kayo kumantimang paspasensya ken kwa na. Tanay, nalabasa talaga ti kinapiloso po na. Oy, Denver, agsarita taman iti nalapat. Manang, Mangmanggag ka di, Denver, kauwang mo manang. Sana maatulang kay. Ay na, Denver! Lumaklakay kan! Ngam kas laawan mo't ti manaknakam mo! Anya? Nalabas ti kinapiluso pom! Amin nakasaritam, adalat ta ti linuloko nga isungbat mo! Nyalaki din na manang. Tapnosan aburing ti saritaan Na, kita man ngamin day tasungbat mo. Apay, panagkunam ka di, kat nasaya at day ta nga ugalim, Ay na, Denver! Nulakay, wano bakit ti kasarsaritam? Amangan no makaunget dapay ken ka, gapo iti dayta apa nagsungsungbat mo. Ay na, huston manang. Ang mga numatin nagpayda tapos tisaw. Gapo iti awan sarda nga pa nagsasaw. Anya? Tamaalam pay laang ti agangaw, kat ungungtan ka lang arudan? Dayta nga min kat, Denver! Talaga adi mo ammo ti mabagaan! Huwag ka di manang. Husto day ta na panagungong iyaw. Ang mga numabagkatang kayo adagaws. Anya? Kay somay. Ti ungay, nalakabumakay to. Ay na, Denver, aya, ading ko. Pangasim kumamot di ka unay, kunakmanan! Hay! At dati oras iti seryoso asaritaan. Katadamot oras ti innangawan. Maawatam, laglagi pong kumaaka na yun dayta, Denver, Nay, imbag man tanagawid ka si ka, Denver. Awan kadwa ni nanang, idi kalman. Manang, Apay, sa dino tinagturturugam? ay kay iji pagturugan na. Alangan mo ano iji bangki ka man. Naa, Kay somay. Panunutom ka di na imbag manang. ala. Wanen, Denver, wan. Tapusom manang Di ka manin agungay to. Ay! Kasano? Nagalas day ta ugalim. Uri kasarsarita da ka itinalapat, awan paymut usto asungwat mo. Puro ka linuluko! Ay nananang, bagbagaan yuman ngamin ni Denver. Tapno saan nga agruam iti kasjay nga ugali na. Kastaan si serious one na. Ay na, kanayon mo tabagbagaa ka na kaw. Agam, kaslawan ti dingdinggan na. Ay, siyak ti madanagan kan kwa na nanang. Ang mga noad dapay ti mapikun kan kwa na. Kat iso ti pakaisagsagmakan na. Kasla amin nakasarsarita na, ikuri na lata ti kinapiluso po na. Dayta nga raw ti bagbagak metlaeng kenkwana. Ang mawan, talaga anaming katal apiluso paw. Ay basta na nga, saan tayo nga agsardeng amang bagbagak kenkwana. Tane, nagalas day dyan nga ugali na. Karon no lalakay, wano babakot ti kasarsarita na. Uway na nako, di ka madanagan. Gaputa ka na yun kumuta bagbagaan di Denver. Winanang, ngem no talaga asaan nga agbalbaliw ay talaga siguro akas jaynan. Masapul at piloso pumot siguro ti isungsungbat ken kuana tapno agnakam.
makadak nanang. Apay, papanam ka day, anak ko. Sumuro tamang kani kumpare. Adayaw awis da trabaho. Kat kurang da kano iti maysa. Iso nga inaya bandak, nanang. Ay, kat alawan. Sige anak ko. Iso mampayamat gadak nanang. Tanayawan ng kwartak jo. Malawan, anak ko. Angam, jay kanayon, ngay bagbagak, wain. Di ka unay agpilpilo supaw. Tabangan no at dati makaungat kin ka, anak ko. Weng ka di nanang. Di ka madanagan. Oh, wala. Sapay kuma, anak ko. Tamangan no at damapikun kin ka, padam akarpintiro. Kaamangan no martilyuan da ka. Kanya laki din ni nanang aya. Sana mapasamak da ita. Muna, mampay nga gawit paray. Ne, apay ka di pare? Madingaro tiri na jo. Gasta. Iso masapa ka nga agawin. Ay, saan paray? Ay, kaslag trangkaso ang araw. Mala, wala pare. Kung nakindi saan ka nga agsaksakit pare? Nga, kasino ako kumangay. Tapnosan nga agsakit, oh. Apay, robot ti tao. Tapnosan na makarig na iti sakay. Luko to. Ala, di ka nagungat pare. Kung kunak lang na siya. Anya lagi din ni pare Denver ya. Apay ka dila kay. Nagpakada itay nga umununa nga gawin. Nga puta madigano tirig nana. Nga makaungat ki din. Apay, anya nga min ayatiin bagam. Inangaw ko lang mo, baka kunak saan ka ang makapkaptan iti sakit kunak. Kat abay, tao ak mo iso ang makaptanak iti sakit. Abay, robotak aya. Kunak, hindi makit. Si kamad lakay. Amom nga adarikrik naan jay tao. Ngam angawom pailaan. Iti sumang nga mindugali na. Nalaing amang pilosopo. Ngam no isot ti pilosopunda. Ago nga mag. Sa bagay mo't kitdi Ngambay amon. Talaga siguro akas jay ti ugali na. Iso asikan ti mang pasensya kan kwa na. Tauray siya kidi, kanayon nak apilosopon. Anya? Kanayon nga ung tanimanang naasuling ngam awan lata. Iso talaga siguro akas jay ti ugali na. Nasapa ka mo ta si Mang Poy, anak ko. Una na. Gapot sa bali, tiri na. Anya, apa yan, anak ko? Ay, jak man amak. Kelat mo tin ana sakit dagi ti bagbakit. Sayang nga ti oras. Maksayam man ti tangdang ko itangal daw. Ay di mun panunutin data. Saan na balay? Ta makatrabaho kan tumanin. Ay, amagano agtrangkaso ka. Ay, huwag nga raw. Ay, sa payawan ti agas dito'y balay, anak ko. Ay, wain, kasla ko na ni Suleng, nga agawid da ita dito'y balay. Awagam man kit day, tagpagatang kay ti agas kadakwada, wain. Ay, alamang nga raw. Nanang, tanay. Talaga sa bali tirig na. Hello, apay ka di Denver? Agawid kayo ka dito'y balay ita, manang. Wen, apay ka di? Agatangan na mampay ti agas ti kurigaw. Pagkatangak ngay. Ay, mangkita ka dita, no, dati mabalim mo pagkatangan, manang. Kitaak laang? Agkatang ka pa yung araw ko na. Ijay ka di hardware, wano ijay farm supply. Nga, ayun na. Kadi sumat. Di naman nasa manang. Tani talaga maditirik na ko.
kabsat ko aya. Apay ka di ba kay? Ang angawa, kat makahungat Na, iso ka di timawang. Wan, kat agpagpagatang na rod iti agas. Kinunam mo nga iya hardware when no farm supply ti paggatangam. Wala kay, kat amom, makaungat sika. Amom nga darik-rik na ang tao asarimpay lang mo. Bakit? Damdama, ungtan na ka manay. Ay na, padasan nakmut ang ungtan, taong takmut. Anya? Adto iti pinagatang mo nga agas, Denver. Pagyaman na manang. Ayway, ilugar mo mamuti pa nagpilpilo sa pumanang. Amom nga darik-rik na ang tao, kumpay lang. Naa, husto mo atin baga kitay. Anyang iti amok, no ibagam nga agdamagak ije hardware kan farm supply. Anya? Apay, anya aya tinasakit ken ka, Tapara gurigur mo ti pinagatang mo, Nasakit nga rin ti bagbagi manang. Karkaro na ito'y ulo. Ay ka, ikatumo na day ta ulam. Tapno awanan ti problema manasakit. Na, Kati sumat. hinagtal na ka man dita manang. Tano siyak ti masar. Kita manday ta nga ugalim si ka, Denver. No si ka ti mang piluso po. Oh, di ba? Nalabas ka. Ngam no si ka mat ti sungbatan da iti linuluko. Agungat ka. Manang. Oh, hadda nga rodin ti an-an na yam. Natangsit ka pailaeng. Agyaman ka kit di Tainggatangan ka iti agas mo. Nga uray nagalas ti ugalim kanyak nagaduma. Nya. Kay na, nangeg ko, ti panagsubangyaw, iti kabsat mo, anak ko. Kasanaw, di na ilugar ti pa nagpilpili supuna, nanang. Ay na, hustaw ti imbaga ni manang mo, anak ko. No si ka ti mang pilusupo kadakwada, paspasensyaan da ka. Ngam no si ka ti pilusupuan da, agunget ka. Nanang. Dahit ako mamit ti panunutom, anak ko. Di ka unay agbalay na pilusupaw. Taamangan no gapo iti nalabis unay akin na pilusupaw. Adaw ti mapaungit mo. Anya. Panunutom ana imbag ti imbagakin ka, anak ko. Isu nga agbalbaliw ka kuman. Uwin nanang. Nagbalbaliw akaw. Nakapulis ka mo anak ko. Papanam ka day. Ay, mapanak man. Iji balay da pari markaw. Nanang. Kasta. Uwin nanang. Kasangay ka nung amin. Tiburida nga anak da. Iso nga inawis da. Ay, salamat. Nasaya at tisungbat mo ita kanya. Kunak no ibagamanan nga ijay turungan dagiti sakam. Ni nanang. May. Nagbalbaliw ako, nanang. Nasaya at nukasta anak ko. Katsapay la kuma, taag tultuloy daytan na panagbaliw mo. Uwin nanang. Di kay madanagan. Malala, ingka nga ruday, tama nga nuur-urayon da ka. Kamu gayam Denver anak. Apay, pimanaw kamu adagaw sa ijay paskain. Ay, kasla, mutin nakakaasi ijay, nanang. Hanya? Tapay may. Awam mutin ti mata maki-istorya kanyak. Kasla, pain bala mga isor-sor-sor iti bagik ijay. Adaman na iti makisao kanyak ng panawan da kadagaw. Anya? Nanang. Kasla nga rin at sakit ko ang makaakan. Gaputa panaw-panawan da, mutin jo. Ay na anak ko aya. Nalabit adi da kakayat akasarita anak ko. Gaputa ko nada siguro nga awam mo lang ti serserbay dagiti saritaan yaw. Anya?
Kasta siguraw ti adda iti panunot da, nakaw. Gaputa ipagarup da, piloso po kapayla ang ngaging gaita. Ay, nananang. Nakaamiri sa kaw. Gusto gayam, dagiti imbaga ni Manang Suling, iti kanya. At dati oras ti seryoso asaritaan. At damit oras iti inangawan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Naimbag man tayo may kadito'y balay, Sister Dominga. Adda ka di manan imarites mo, Marie Flora. Awan, met! Kaya't ka lang alakwan. Anya tilakom aya. Makitam tayo a bracelet. An-ano kumangay ti bracelet mo't, Mare. Anya kalaki din aya. Sana basta bracelet lang da ito ay. Pampaswerte da ito a bracelet. Ha? Aya? Flang! Iso ti usar da kiti babak nang. Iso agumatang kametan. Sagmamanungay day ta. 500 only. Ay, una yun, Mare. Nakangingi na magayam. When, takas ko nakitayan, saan laga basta bracelet da ito'y lakok, mare. Pampaswerte da ito'y a bracelet. Apay nga ita ka lang, Dominga, anak ka. Anya lakit din ayananang. Saan ka di nga imbagak kada kayo ang mapanak iti ayan ni Marie Flora, ni Badingay? Ay, aguray ka. Sa dinaw tinangalaam iti dayta bracelet, anak ka. Kasla dapay silaw-silaw na. Ginatang ko kin ni Marie Flora daytoy nanang. Ay, sus, kumkumpurmi man ang tigat-gatangam. Ay nananang, di kay kadiag sao iti kasta. Ngamin, saan abasta bracelet laeng daytoy. Lucky charm daytoy nanang. Pangpaswerte a bracelet. Sagmamanungay ti kasta. 500 only, nanang. Anya, ay una yan Dominga. Nakangin-nginamot gayam. Nagasam ngay dayta. 500. Saan abale, nanang? Tano ag swerte, Dakdakkel to ti agsubli. Ti ko na ngamin ni Marie Flora. Kastoy kano ti usar dagiti babak na. Awan ti papanaminton bigat, Dominga, bakat. Awan, apay aya. Mabalin nga tulungan na nga agmula iti bangkag. Ay na, saan ang mabalin, Guryo? Ay, nukasta, dinak nga ron, kaya't nga tulungan. Anya lakit din aya, Guryo. Kaya't ka kumaatulungan ngam adumat tinasken alabaak inton bigat. Ay, kasjay. Wen, sana bale, bumawi aktukan ka no saan akon abisi. Sikamot ti masalaw ko iti dalan, pare Guryo. Di mo ibaga, mapan ka manan iti bangkag yaw. Kapilitan, pare Pedro yang. Dumot nga maintenance kan nga imulak. Di mo manan kadwa ni bakit mo. Si kalaang samot yag, trabaho iti bangkag yaw. Adu nga ro ti araramiden na jajay nga asawak nga. Kahit no kanayon ang makita kay Jayan ni Bakla, pare. Aya! Wen, kahit no nagmet ti kakatawaan da, tunggal lumabas sa kita yan da Bakla. Ang mga nakarup-rupa na lang kinakitahan, pare. Ay na, nyalaki din na ya, pare. Napigsapay lang ti panagkita. Iso asigurado ka ni bakit mo tinakita. Buyaman ta, kasarita ko di asawak, maipapan iti dayta abuenag, pare. Una, pare. Narigat mait no si kalaang tiyag trabaho. Sa di numanag, ipapanam, Dominga, anak ka. Iti ayan ni bakla ako marek, nanang. Na, kunak man no kunam ngaglaba ka ita. Madamdaman to, nanang. Imbes ngaglaba ka, tapno mamagaan. Saan?
Taday makimarmarites ti pangpangrunam. Anya lakit din ayananang. Agawid ak tumetla adagos kunakmet. Adyan tula nga inti panunutan ti asawam iti kastangar aramida manakaw. Ay nananang naanos ni guryo nga asawak. Ay na Dominga aya. Sige nga rod nanang. Aglabaak pa'y sakbay apumanawak. Tapno di yumat ko na. Naladaw kamat nga imay, Mari Dominga. Ay namare, naglabaak pa'y ngamin. Apay aya. Lakwan ka manen. Anya manen ngay dayt na. Necklace, kan dekorasyon na pampaswerte. Manan? Yap! Gumatangkan. Tapno ada i-display medyo balayo. Tapno nalakalang asumrek ti swerte. Effective nga ta dayt na. Ano fa? Anya laki din aya? Kitaan na nang rugi idi nang ikarga iti pampaswerte a dekorasyon iti balay. Ay na! Ang daming blessings na si Mangpet. Nanginan sa mo dayt na. Amangan no saan ko amabayadan. Ano likes mo, ikang ka iti set, tapno makatipid ka. Ay, alaman nga rod mare. Ikanak iti may sa aset. Tapno agswerte kami man mat kiniguryo. Amangan no day tapay ti bumaknangan mi nga gasawa. Alam ka di itamare? Ura ited ko iti 3,000. Set daytan. I-reserve mo pa'y laang para kanyak. Agdiskitarak pa'y iti pagbayad ko. Di ka madanagan, taalaag tumulaang. Adi ako Dominga, bakit? Ay na, saan pa yan nag-awid ni Dominga, guryaw? Uy, sa di naman ang tinapanan na ngay. Ay kat na pa na, iti ayan ti kumari na abakla. No kasta, husto nga ron ti ibagbagan ni Pare Pedre ang kanyak. Ay timbaga na kan ka anak kaw. Kanayon kano ang makita nati asawak, iji ayan di aplura nga bakla. Sana kun nga agulbod pa'y. Ay, apo. Tauray siya, diyak kanunungan ti dakas nga ramid ti anak kaw. Pudnaw, tinaibag ati kumparaim. Tunggal mapan kay ti bangkagyaw. Agrubot mo tahan, amapan iti ayan ti kumari na abakla. Anya? Wan, iso ano siya ti sika. Isurot mo ti asawam, numapan kay ti bangkagyaw. Tapno saan ati kinasadot na ti ipakpakat na. Sa di mo matati na nga ni Dominga datoy nga bracelet? Ay, mudto'y ta bracelet ko. Apay aya, apakibibiyang dagiti gamit ko si Kaguryo. Nangalam ngay datoy. Ginatang ko day takin ni Marie Flora. Ne, manumat ngay. 500 lang. Anya? 500? Nanyalakit din aya Guryo. Saan ka mat atulang? Sinayang mo ti 500 para iti kasta lang nga bracelet? Ay sos, lucky charm day to'y a bracelet Guryo. Amam, ti kunada a lucky charm. Pampaswerte. Kung conforme ti patpatyam siya ka Dominga. Anya nga iti amam. Amangan no day to yung ti pagswertyan talakay. Ay, ikanak man kit di iti 3,000. Tapno adda ibayad ko iti pampaswerte a dekorasyon nga inorder ko. 3,000! Ay na, pangasin man Dominga. Saan nga kung conforme ti gatgatangan ta sayang ti kwarta. Ala kung ti order ko a pampaswerte, Marie Flora. May bit lang payment first. Sana mabalin ti utang. Anya kalakit din aya. Adda pagbayad ko. Ti ko namin iti-text mo. Sana may ati asawa magumatang kay iti pampaswerte. Wen, iso ang nagbulod akpay laeng iti may sa ako marek. Kaya't kumati gumatang iti pampaswerte. Taamangan no isunto mati bumaknangan may. Ay, wan! Posible mapasamak dayta. Think positive lang. Ay na, agyaman na, Marie Flora. Naimbag ka pa'y tamaawatan na. Ay, nawanan niya manamare. Kastamot lang, adi ti boyfriend ko idi kanya. Iso amaawatan ka. Ala, awatem nga roden ti bayad ko. Taiyawid ko matandagi ti lucky charm ko.
Apay akas ta ti reaksyon nyo ang nakakita kanyak nanang. Sa di naman ang tinangalaam iti dayta aniklays Dominga anak ka. Di mo ibaga pampaswerte manan dayta. Anya kalakit din ayan nanang. Awan mo tidakas numamati tayo iti swerte. Ala, ikatam dayta aniklays. Tanay, agrup-rupa kan nga. Ay, jak maawatan. Ti ko na tigayim ko. Effective kano dagitoy alaki charm nanang. Kastoy kano kat ti usar dagiti babak nang. Awan met siguro ti dakas na no padasan tayo met. Ay na, Dominga ay. Oray mano pay alaki charm ti yawid mo dito'y balay. No agsadot-sadot ka met. Ay awan latam mo. Ninanang met. Imbes atulungan nak amang isimpa kadagiti pampaswerte a dekorasyon. Saan ta uyawundak pay lang? Wala. Tama nga no day tamanan ti pangrugyan ti saan nyo pagkinawatan iti asawam. Anya tinapasamak dito'y balay, Dominga. Magustom ka di dagiti dekorasyon a ginatang ko, lakay. Kunak nga sardengam ti gumatang ti komporme nga. Saan akom kumpormi dagita, guryo? Lucky charm dagita kunak lang arudan. Anya lakit din aya. Uray manopay nga lucky charm ti gatangam. No, saan kamat nga nagagat? Oho, awan lat amok ditan. Hey, jak amo kada kayo kininanang. Talaga nga awan ti pamatiyo kanya. Una ata awan matidenggem nga sao. Idida mo, gimatang ka ti bracelet. Ita, gimatang ka man ng necklace mo. Kan dekorasyon dito'y balay. Nagngingi na pa mat. Pudno anangina ta effective kanumat alaki charm ko na ni Marie Flora. Kita amita, dakkel tinagbaliwan ti panagbiagda. Rimang ay ti panagbiagda gaputa nagagat da. Pare, sa dino ti papanam katrabain. Ay, mapanak iji ayan ni tatang. Nagapa kami kani asawak nga dajay. Anya? Anya man ang tinagapaan nyo, pare. Dagiti laki charm nga ginatgatang na pare. Ay, anya laki day. Saan mo tadakas no gumatang iti lucky charm, pare? Kitain na kumamot ti limitasyon na. Kasta mati kong kunak nga gasa madata 3-5 nga ginastos na. Kapi kapay guryo, anak ko. Agyaman na katatang. Anya ngamin, tinagapaan nyo iti asawam. Kas ano ngay? Sana lang arudan nga tultulungan ti tao ijay trabahok. Di mat nga umay iji bangkag. Kumporme ti gat-gatangan na. Kas kumay ti anya. Ada ka dita nga bracelet, necklace, kas kada dekorasyon ti balay kano nga pagpaswerte. Amangan met, numadi nga minting kas tama nakisarita kan kuana. Imbagakmat nga oray manupay nga laki charm ti iyawid na ija balay no nasadot awan serbina. Impakaawat mo kumana sayat kan kuana anak ko. Kasano nga ipakaawat ko kat makaungungot mat amakisarita. Ungot nga ungot. Simple lang tinagapaan nyo. Pagsaritaan nyo kit diyan na sayat. Alas 10 ni tirabe ay. Nga saan pa'y laang anagawit ti asawam. No apay mo't nga may nakumkumpurmi ti gat-gatangang manakaw. Ay nananang bayan nyo. Di uray agawid iti ayanda. Asino ti bot-bot nga na. Ayan ya kalakit din aya Dominga anak ko. Saan anasaya at ti kasta ngay bagbagam. No nangyula ang dagiti insawsawang nakanyak itay nanang. Husto magti asawa manakaw. Sana dakas no gumatang kay ti lucky charm. Ngam kuma, nayunam ti gagat mo. Ngabain, awan ti magic anak ka. May sa kayong inanang. No siyak ti sika. Agpakumbaba ka nanak ka. Ay na, day tati saan ama pasamak nanang. Agpanunot ka na imbag Dominga. Awan ti dakas na, no ibabam ti pride mo. Kanaklunam ti kamalay. Di mo
ibaga, asan ka nga gawid ita arabi, anak ko? Dito yak pa lang nga maturog ta, sigurado nga napudot ti ulo di asawak. Ha? Tatang, di kay madanagan ta agawidak no agsapa. Urayak lang nga agbaw ti ungat di asawak. Maturog ka nga rod pa lang itisled, di kapsat mo. Sana bali, ta saan nga agawid ita. Ay, agyamanak, tatang. Naimbag nga agsapam, nanang. Ay, kastamot kang ka, Dominga, anak ka. Saan ka di nagawid ti asawam idirabe? Saan nga rod, nanang? Madanagan akong kankwana. Saan arumbeng anak iapa akan kwa na idirabi? Nasayat magtanaka amiris kan, Dominga. Gayam, nanang. Rumarak ita, da kayo pa'y laang ti makaamu dito'y balay. Saan na bale, tagsubli ak tumot la adagaws. Day, siya din numanan ay ati papanam. Mapanak iti ayan daguryo, nanang. Amangan no ijay tinapanan na idirabi eh. Nasayat, day ta na panunot mo, anak ka. Sigurado, amaragsakan ti asawam. Nagrubat akong tatang ta, amangan no agururayan ni Dominga. Wen, anak ko. Pagsaritaan nyo anasayaan. No anyaman, tisa nyo nagkinawatan. Un, tatang. Kasta ti arami din me. Guryo Mata- lakay, ne. adda ka kadidita. Ne, ti asawam ti agpupukaw. Guryo, agawid ta ko man lakay. Un nga agpaiso Amangan no nakaamirisan tatang. Rumar ka nga rudan. Umay na kan sa sukunan. Anya ter aramidem dito ngay, bakat Umay kasukunan lakay. Pasensya kan kadagiti na isawsawang ko kan kaidirabi eh. lipatan mo da jay. Ura siya akat, pasensya anak matan niya. Saan arumbang adumawat ka iti pamakawan kanyak, lakay? Ngamin, siyak tinagbasol, siyak tinagkamali. Bumawi akto kan ka. Nagawid ta nga ro dun Ay, mabiit lang lakay. Agpakada akpay akin ni tatang. Ay, si kami ti lumawas iti paraangan ni Sister Dominga. Dumagas ka pa'y, adumanan tila akong alaki chan. Ay na, pasensya kan Mari Flora. Ngam sa anak pa'y agumatang itilakom apampaswerte. Out of budget, Mare. O sige. Inton maminsan tulangan, Mare. Ay, katun Mare. O sige nga rod, agpatuloy akon. Sigurado nga agururayin ni Guryo kanyak. Oh? Agmula kami kanukat iti mais itang. Oy, himala. Nasken nga aggagetakon. Nang runa pa'y kat nanginan ti magatang ita. Okay, ingat-ingat sa daan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Anyalaki din! Maria, talaga ka di nga awan namnamakan ka? Ha? Ngamin, siyam abulanan nga agdatdato nakan ka. Maging gaita. Diyak pa'y amaw, nadanam namak. Pangasim mo din Ibagam. Please. Pasensya kan, Pedro. Ngamjak pa'y masumbatan dayta. Kasta. Sige saan ka nga apuraan? Uray umabot iti dekada ti panagdaton ko kang ka. No problem. Basta iti udi na. Ay ka siyak taklunan. Anya? Una Maria. Ikarik day taken ka. Promise. Anya? Gapulaang iti babae ti pagkaskasta ang Pedro. Ay unay kan. Pampanunutag nga rin nanang. No apay nga aging ga ita. Kat dinakmat din aklunan ni Maria. Apay anya nga tati parikot kanya kaya. Anya? Gwapo akmay. Ken may sa amok mo't tagporma. Pasig mo't alibay ti pantalon kaw.
Agraman brief ko, Levi's. Li amin a jacket ko. Kun jagmut amin a t-shirt ko. Uray brief ko. Hanford, kaskada niya ditan. Oh, Anya, mariribo ka nak. Anya pa lang ata ti sa pulon ni Maria kanyak. Idin to tad damot amin kanyak. Ti amok akayat ti babae. anya. Imbag kumamot ano, ibaga na ti kayat na hatap na mo. Agam sa may. Anya? Day talang ti pagparparikutan ni Pedro, nanang? Ay, wun nga rod anak ko. Parikot na ka no kasano nga aklonan ni Maria. Anya? Iso ano maminsan, iso pa yun ti barbartakan na, kandi napakapangpanganan. Kasanumot nga minamagustuhan ni Maria. Kat saan mo't ngagdigdigos? Tunggal mapan sumarungkar, agpumada lang, nga uray nagangdod. Intun kon addan ti adem, ang mga numangag na, narigatan, amumatan day jay, di na kayat nga damang mangag na kontra kan kwa na. Aya, isumot tipod no. Di uray mangag na. Anya ti amu tayo nanang, no isukit di ti pagbaliwan na. Ay, sa dino ti papa na, Manong Baldo, ha? 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 Ay na, mapanak man ni Balay da Maria. Mapan ka man agaraman ako na akon. Anya nga ta, numang sapol kalangan iti sa baling aramam. Ha? Ape anak ko nam na ita. Ngamin, amang ano, manamnamam iti dadya Maria. Saan lang amin asikat agar-aram kan kuwan na? Ha? Ura ni Pedro ang absat ni Manang Odessa. Ang datdaton madlakan kuwan na. Ket, no iso ti aklonin na, o di masaktan ka? Ay ayatek ni Maria, duna. Isu ti babayan ay dumduma iti panagkita. Ha? Ngamin, malaksit iti kinapindas na. Nasingpit pa'y. Ganon? So tuloy latta ti laban na. Makaamuritan, no sino kada kami ti aklonin na. Nay, si kamat gayam ti masabat ka, Baldaw. Papanam ngay katrabe ay baraw. Ha? Hey, kwa nana. Inakman na dya ayan da Maria. Inakman sarungkaran. Anya, ni Maria nga ar-arman matlaang ni Pedro nga anak ka, ti bagbagam. Ha? Ay, way nana. Anya, Ape akas lamas daw kayo, nana. mas daawak tamay may sa ababa iti ar-arman yu adwa. Uy, nana. No asino kada kami ti aklonin na. Ay kat pasensya ti maysa. Anya, No siyak to ti maasawam. Awan pagdanagam. Ngamin, amin na panagayat. Ken pamatag. Ipaay ko amin, Maria. Sa anak man ang managporma, akas ken ni Pedro, ngam napurma mo ti panagayat ko, Maria. Baldo, saan mo't ati pa nagpurma ti pangibasbasarak iti may sa lalaki? Uray simple, basta saan aman loloko. Kayat mo asawan. Siyak ti kayat mo. Ah? Ay, awan imbagak Anya? Ngam, Maria. Ibagam kumamot no adanam na makin ka, when no awan. Tapno amok mo't Ay, pasensya kan Baldo. Ngamjak pa'y masungbatan day ta sa ludsud mo. Ngam di ka matanagan. Numan bilang taadan to sungbat ko. Pakaragsakam. Saan mo apakasakitan? Ha? Yes! Anya? Nasabat yun ni Baldo ang mapanagaram ka ni Maria, nanang? wan nga road. Apay, agang angawak aya. Tiawanan ba eh? Tiyan muna siguro, iso ti kayat ni Maria. Ang nagbidawt. Nakabadbado, iti pa nagbabado na. Alangan nga, iso ti kayat ni Maria. Anya, Pudno mo ti bagbagak, sana yan nanang. Naglad na jabal daw. Pasig pa'y achieve dagiti kawus na. Pasig nga ukay-ukay. Sana kas kanyak.
Libay sa amin na pantalon ko, agraman brief ko ako nak. Anya? Sana nga kawkawus iti chip. Amin at t-shirt ko li. Sana akas ka ni Baldo alala ka unti kawus na. Isaw asan amang namnama dayjay nga iso ti aklunin ni Maria. Awang ka babain na Adya, kasta timbaga da dya Pedro kada kayo, nanang? Wan, anak ko. Ay nakauy-uyaw mo ti kabsat mo. Gapulaang iti babay. Una yan ni Pedro. Awan babay na nga, uyaw itipada na tao. Wan nga raw, danak ko. Payman, takasaritak tuman inton sumangpet. Sana na saya at aramidan na. Ay wan man, anak ko. Kasaritam, bareng maamiris na. Unay kameten, Pedro. Apay, ti panagkunam ket na saya ti bagbagam. Ha? Nay, apay akas ti panagsawuyong ay kanya. Ket pudno mo ti bagbagak. Pudno, ngem nasken kadipay nga ibagam. Mabalin mo met a panunutan laeng. Sana nasken nga isawang mo apasig alalakaan ti kawas ni Baldo. Ay, ibagbagak lang ti pudno, manong. Ti dakes no saan apudno. Kasjay at ti madi. Anya? Kita ti pantalon ko, Levi's. Kita ti jacket ko, anay. Lee. Ken ti t-shirt ko, Jag. Amang ano, kita pa'y ti Hanford a brief ko. Kaya mau. Anya? Ay unay kan, Pedro. Panawan nakman langin dito. Amang ano, anya pati makaramit ko kan ka. Ay, nakapulas ka mo't Pedro. Papanamanag. Sa dino kumapay nga Iti ayan ni Maria, inak sa rungkaran. Anya, sumarungkar ka iti balasang ngam di ka man nagdigaws. Ay na Pedro, palpaliiwan ka tapno ang maum. Dua alawasan asaan ka nagdigdigaws. Ha? Tunggal adda pagnam. Day tala agdiramos ti aramidam. Di ka pa'y agdigos mag. Ninanang mo't. Ay na Pedro anak ko, awan serbe day takawas mo apasig ang inginaan no di ka matammo ti agdigaws. Di ka kadi mabaeng kini Maria. Amapan mo sa rungkaran ngam nagangdod ka mag. Anya? Pangaasim ka di anak ko. Ingka man agdigaws. Sana tinapatag. Makita a branded dagiti kawas ka. Anya! Ay na, pasensya kan, Pedro. Ngamawan at talaga ti mariknak a panagayat kan ka. Maria? Diyak kayat amasaktan ti riknam. Ngam, nasaysaya atin day ti nga aramida. Tapno saan ka amang namnama. Apay, da kayo ka din iti dayja baldaw? Ah? Ay, saan? Saan ko pa'y nga inaklon ni Baldo? Aklonak pa'y laang. Anya? Pudno tinangag mo, Pedro. Aklonak pa'y laang ni Baldo. Maria, anya ka di ti kurang kanyak. Anya ka di dagiti banag nga ka ni Baldo nga awang kanyak. Ibagan man. Pasigmat ang inginaan namin nakawaskaw. Ti pantalong ko na, libas ko naman. Agraman brief ko. Branded. Sana kas ka ni Baldo at chip amin nakawas na. Kas tamot ti rupa na. Anya? Pangasim, bawim timbangam. Pangasim at asyak ti aklunan. Ay, jak agaw awen. Aging gaasaan mo nga ibalikas asyak ti kayat mo. Anya? Ay na, Pedro, pangaasim ta agawid ka kuman. Saan nga agbalo ti pangadeng ko? Ni Baldo ti ay ayata. Saan asika? Ay, pangaasim ko Maria. Siyak ati ayatan. Adayo ti langak, no may kumpara ka ni Baldaw. Amok nga agporma. Ni Baldo nga, hikit saan? Ay nasaan ko maaday ta ti pangibasaram. Ala, tapno agawid kan. Ibagakla ang ti pudno. Ha? Wan, pudno anapurma ka. Levi's amin a pantalon mo. Meryl ti sapatos mo. Kan may sa, kas itinakunam. Ultimo brief mo kat branded. Iso na lang, tawagwag mo't day tarupam. Anya? Awan serbi dagita pasig a branded akawas mo. No di mo matammo ti agdigos. O may kasumarungkar kanyak, asaan ka man lang agdigos.
Maangot ko pa'y tipayod mo. Ha? Naimbag pa'y Anibaldo. Oray pasig nga ukay-ukay ti kawas na. Branded matiro pa na. Ngamin, amo na ti agdigaw. Anya? Apay nga kastoy nanang. Napundong mo ti panagayat ko kanya Maria. Apay nga pinaay na. Na, agsangit kamot tananakaw. Ay, mas daawak man. Itala ang amakakita ak iti tao ang nakauy-uyaw nga agsangsangit. May salaang ti sungbat ko iti dayta sa ludsod mo. Iso asaan asika tinaklon ni Maria. Gaputan na ang dud ka. Di mo amaw tagdigaws. Amom ngamin anya anak ka. Ti balasang, ti kayat da, jay managdigaws. Saan akasken ka? Adira-diram uslaeng tar aramidem. Anya kay mo tayo. Imbis at tulungan na ka makamubon. Kastapay lang ti bagayaw. Ay nanak ko, ibagbagak laeng ti pudnaw. Panawan da la dito yan. Nawan tinasayat nga bagayaw. Salbag di ka biyag. Talaga gasalbag. Oh, pare Pedro. Apay nga kasla, nabartek kamot na kanayon. Wan nga rod, Pedro. Idi na minsan ang nakita ka dito igit ti kalsada. Nabartek ka manan. Apa, nagkuyog kayo adwa, ha? Ha? Apay, di mo amo nga agayan ayat kamin kin ni Baldo? Anya? Iso ti inaklon ko. Ngamin, adda amin kan kwa na ti kinasingpat asap sa pulak. Saan akasken ka? Anya, di na ako mamapabay na nakasta. Kita mo nagwabuak na eh. Ngayon ni Baldo. Pare, uwanan. Gwapo mo na amin na gwapo, pare. Sapay ko ma. Tabaliwam day ta nagalas nga ugalim. Anya? Jak maklon na talaga ti pan nakaupay ko ni Maria. Anya? Jak mapukawan ni tinamnama. Sublyak la tada dya babae. Masigurado nga ayatin nagtumilayang manong. Ay na, no siyak ti si ka Pedro niya. Mabain akon. Gapo, taison amis mo tinangibaga nga ang dud ka. Sasawam mo't manong. Pudno mo ti bagbagak sana ya. Sursurwam kumamit nga mintag digos. Wen, pudno nga mong tiyag forma. Kayan may sa, amom adalaan dagiti brande na kawas mo. Ang ti problema kat, di kag digdigos. Ha? Awan ti serbi ti brande na kawas, nukas lapigad matirupa, mawatam. Tunggal mapan ka sumarong ka na jayan ni Maria, di ka pagdigos. Agpumada ka, adi ka mga nagdigos. Apay, asino kumangay ti babae amayatkan ka, no bilang taada. Ha, di siguro ada kurkurang na, mamati akpay. Kuha? No agsasaw ka. Kunamlan no ka ba alam amin at tao. Ngamin, kasta unay ti kinamanaguyaw mo. Agam, danumot lagay am ti kabutang mo, Pedro. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Kaya't kung agkalay sa kamin kini Celia, Nana Marta. Ikalaysam ti anak ka. Agkalaysa kamin ka ni Arman, nanang. Nakasagana kami moten ng pamilya. Sige ing kaayaban ni tatang mo, taagsasarita tayo, Arman. Una na, iti pa nagsublik, kadwakton ni tatang ko. Sige, agur-uray kami. Tano talaga akayat mo nga ikalay sa ti anak ko, nasken ang mapagsasaritaan dagiti pambanag nga importante. Anya ka di dagita nga importante nga ibagayo, nanang. Nana? Ado, ti importante akayat ko nga ibaga. Una na.
Agsubliak to akadwak ni tatang ko. Adda kamin iti anak ko, Marta. Kahit anya nga ruden ngay. Pagsasaritaan tayo nga ruden, ti kalay sa dagiti dua. O sige, ngam kastoy ti maibagak, ah? Sika nga ama ti lalaki, nasken nga adadakkel a kantidad nga ited mo kadakwada, sakbay ti kalaysada. Dakkel a kantidad? 1. Dayta a kantidad, ket kas pangrugyandan to no akalaysadan. Tasan mat amabalin nga awan pangrugyanda. Anya? Kan, ti kayat ko pa'y amaysa, kat nasken nga ado ti maparte. Takayat ko, nga intero a bumarangay, kat agatindar iti kalaysa. Kan, kayat ko asaan a basta-basta ti trahe di Buda, nga isuot ti anak ko. Nasken a paggastusan yun to amin dagita, tada kayo lakat nga rod ti lalaki. Anya? Amin nga abay, kan siyak, kan sika, kat maya tibado na inton kalaysa. Ay, unay ay. Kan maysa, kayat ko nga adda banda inton maangay ti kalaysa. Takabayatan ti panagmarcha ti anak ko amapan iji altar, nasken nga adamang tukar a banda. Kasla drum in lyre? 1. Kaslakas jay ti tukar na. Isu anasken amang renta ka iti banda nga agtukar. Anya? Kang runaan na, nasken nga adamayawat mo kadakwada at titulo ti daga a para kadakwada. Kas maysa apang rugyanda inton agasawa dan. Mabalin at talunin da, uno, depende iti kayat da nga aramidan iti dayta adaga. Nagadun timbagam, Marta. Ay, no saan nyo akabaulan nga ipaay dagiti amin nga imbagak? Awan nga ro ti maangay akalaysa. Anya? Ay, anya kalakit din aya, Marta. Kas kilagraraman. Nagngina kalaysa ti kayat mo. Ay, no saan nyo ang maipaay dagiti amin nga imbagak? Awan maangay akalaysa. Anyalakit din aya nanang. No anyaladitan tikid daw nyo kada tataramos. Nagado, saan damot abak nang tapno dawatan nyo iti nagado? Ay agulimag ka, para iti pagsayatam dagiti amin ngayon bagak. Saan amay parbang nanang? Saan damot abak nang? Kas iti kinunayo adaga. Pangalaan da nga iti dagada. Kat makitagtagad dalaang mat nga agama. No saan da ama ita dagiti kidkidawag. Saan ama tuloy ti kalay sayaw? Anya? Nanggagbot imbagak selya? No saan da ama ita ti kidkidawag, awan kalay sa ama pasamak. Oh, kasanuitan narman. Saan mo ama ikalay sa ni Silya? Tas saan tamot ama itag dagiti amin akid daw ti inana? Tatang. Agraraman kat day tiya bakit agasam nga day ta akid daw na. Titulo ti daga, kwarta adak kalagatad, kan maimbitaran kanu amin a bumarangay, intun kalay sayo kini Silya, sakit naskin kanu nga dapay bandang agtukar. Ay, anyalakit din ni bakit Martaya? Agraraman na talaga. Tatang. Oh, kasanuitan. Jak maitad dagitikid daw ni Marta. Ay ayadak ni Silya, tatang. Itaray maun. Anya? Nagadukot nga mo ni Marta. Ako namlan baknang. Padak tumot lang nga mamirmiraot. Tatang. Ay kwagaya marman. Saan mo nga itartaray ni Silya? Ngamain, jak kayat ni Marta nga agbalin nga abalayan. Jak kayat agraraman nga abalayan. Jak amo ti aramidag, tatang.
Tinasayat nga aramidam, umadayo ka baylaang. Ingka manggad iti adayaw, ket agurnong ka. Iti kasta, inton talaga nga kalaysakan, at danto aramatam. Ngamin, awan at talaga ti manamnamam kanyak, taan niya ngay nga rod, pobre akmet nga amam. Awan babain mo alalakay. Agraraman ka amang ikanlay sa itinapintas nga nakaw. Apay, kabaalam apakanan, kat adayo anak kurkurapay kayo ngamda kamay. Agbain kamot Kuana na. Saan mi man ama ipaay dagiti daw yo. Ngam napudno akin ni Celia. Agtinulong kami para iti pagbiag mi. Ay, sana mabalain. Numaitad yo dagiti kidkidawag. O sige, ikalay sam ti anak kaw. Ngam no saan, nung ka akanunungak ti kalay sayaw. Nana. Mala, pumanaw kan. Agpakita kan tulaangan no addanto dagiti kidkidawag. Nasakit ti panagsasao ni nanang mo kanyak, Celia. Iso nga umadayo ak pailang. Anya, sa dino ti papanam. Inak makigasang gasat ijay syudad. Ay saan Arman, dinak panawan. No madayo ka, sumurot akmot nga rod. Panawam ni nanang mo? Katuan inakmot manggad ijay syudad. Mala, agpasyudad tang rod adwa. Jak ibagbaga ka ni nanang dahi ti apanggap ta. Ta sigurado, lapdan nakday dyan. Ala, makamu kayo iti aramidan niya. Basta ti makunak, agan annad kayo ijay syudad. Wantatang, adda ni kasinsinjo ijay syudad. Agpatulong aklangan kun kuana a makastrak iti trabaho. Ay, mala. Saan ka alapdad? Basta agan annad ka, anak kaw. Wantatang, Kahit kano nga raw nga agpasyudad kayaw. inton parbangon tatang. Ala, da kayo ti makambaw. Maklaat lakit din ni nanang. Gaputa awan nagluto iti armosar. Siya ngamin ti para luto. Mabalin mo mati agsubli. Amangan numakonsensya ka amang panaw kininanang mo. Makonsensya ngam saan mat ngamin ama iparbang ti kayat na. Kan maysa, adaan akon iti edad. Iso asanen anas kan nga iso ti masurot. Celia. Mapantay di syudad. Kat agurnong ta iti pagpuunan ta nga agnegosyo. Wan, kasta ti aramidan ta. Agnegosyo ta. Wen Arman, kat day ta ti pangrugyan ta. Agtinulong ta para kadata. Wan Celia, agtinulong ta para iti agbalin a pamilya ta. Hoy, Lakay Ramos, nangipanan ti anak mo, ijay anak ko? Anya kalakit din ay Marta. Imag agsapaan, ngem adda ka dito'y paraangan may nga agung ungay. Song batam ti saludsod ko. Nangipanan ti anak mo, ijay anak ko. Ibagak man langan kan katipod na. Jay anak mo, ti simurot ijay anak ko. Sa dino tinapananda? Ijay syudad. Sa dino a syudad? Jaka mo, basta ijay syudad. Sige, awagam jay anak mo, tapag sublyan na ti anak ko. Ay, anya kalakit din ay Marta. Awagam jay anak mo, kunakot. Ay, jak amo ti number na, kanawan silpon ko. Olbad, ipakapitan ka makitam. Ay, anya kalakit din ay Marta. Mala, pumanaw ka man laangin dito'y parangan may. Taamangan no agapatapay. Ay, sige Agapata no agapata. Saan ka nga atrasan, oray lalaki ka? Ay, Marta, awan makunakin ka. No di, hay, anya lakit din.
Wen, kasinsin. Da kayon ti agapang di tabangir. Dua sila dayta. Apag iso, imakar ti agnana ditoy. Adayo ngamin ditoy, di pagtrab-trabahuan na. Alangarot kasinsin. Agyaman ako na ya. Awan gayam. Talaga gayam ada kayo tinagkatuluyan kinisalya. Agayan ayat kami pailaang, Jo. Ngampanggap mi ti agkalaysa. Wala kasinsin. Papanan na no di agkalaysa kayo matlaang. Kat agyaman akin ka Insan, ta inserrak nak iti trabaho ijemol. Uray may salang a janitor. Bastad da. Wala. Anyalakit din. Nadalos at trabaho na ita, kasinsin. Katsyak mat, barang makastrokak itan iti restaurant anang aplayak. Medyo basi ti sweldo ichay, ngam kukwadan ti makan. Aganos kayo lata. Kasta talaga. No adaanos, adamit magimulan. Wanselya, kasta talaga ditoy. Naimbaga, tanawat ka adagos dito'y restaurant. Adamat experience ko tanagtrabaho akmat lang iti restaurant iti probinsya. Wan ano samlaeng, tanong datuma, adda dagiti kakaduan ang galas ti panagsasauda. Ngam kasta talaga gayeng, oray sa dino ti ayan mo, addalat ta kasta at tao. Wan di mo maikat dayta? Wan, iso nga anos laeng, basta tinasken, ag trabaho ka, basta tinasken, ag trabaho ta. Kat aramiden ta anaimbag ti trabaho ta, tapno awan problema. Hoy, Ramos! Aging ka kadita kat saan pa nga imawawag jay anak mo? Imawag, mate. Apay aya? Ayan ka no ti anak ko. Apay adi na pagsublyan. Ay, anya kalakit din aya, Marta. Adda ka manin dito'y angiwat. No di mo pagsublyan dito'y ti anak ko. Talaga nga ipabarangay ka. Ay, anya lakit din ti panunot mo, Marta. Kasimit di anak mo, tas ka tinagbalin nga inana. Da. Ibabayin mo laonay ti anak mo. Anya ti kunam. Iso pinanawan na ka di anak mo, tadi na magustuhan ti ugalem. Day tati maysa. Ha, ti kunam kit day. Intaray di anak mo ti anak ko. Day tati maysa rason. Ti kunam kit day. Intaray di anak mo ti anak ko. Amo Marta, nakasingsing pat di anak mo. Iso adi mo ko maibabain. Anya nga ibabain asasawam. Nasaysayaat no agulimakan. Ngamen, uray agsauka iti agkakasakit. Saanin nga agsubli ti anak mo? Agnaeden ijay syudad, akadwana ni Arman. Kat ijay, naragsak da adwa. Awan ti makalapad iti ayan ayat da. Anya? Ay, saan amabalain? Anya, katsa saan na mabalinan? Ay, asi ka pa'y Marta. Gapo iti kinaagraraman mo, pinanawan na kan ti anak mo. Kumusta mo ti trabaho, Selya? Awan parikot, Arman. Anya nga rod ngay. Ano sa kun narigat mo't apapakpakanak ken ka. Ken maysa, inmay ta dito'y syudad, tapno makaurnong ta. Wen Selya, ang mabalin mo lata ti agsubli di probinsya. Tasaklatan ti agurnong. Saan Duwata nga agurnong. Sana bali. Ta kanya-kanya tamot iti urnong. Iso nga awan ti tumaod aparikot. Ala Katay ti pagnanaadan ta siled. Agudwata iti bayad. Tanarigat no si kalaang ti agbayad. Wana. Adamot kanya-kanya ta iti siled. Iso nga agudwata mat ngarot iti abang. Abay Marta,
Anya ti bagam ta pinayaban nak dito'y balayaw. Ay, agtrangkaso aksa, Ramos. Ha? Kadyak pa'y nang nangan. Aya, ay aguray ka nga raw. Tay nakalain tay tiddak amakan. Basit la tikinan ko ite aldaw. Iso nga ado tinatda. Ay, nagsakit ti bagbagi. Mabit lang. Tay nakalain tay natda amakan. Nasayatan nangan ka. Naimas ti sidain. Tapris ko nga ikan. Ay, agyaman na, Ramos. Kat anya nga iti tinumarmaw. Awampay tinumar ko. Ala, mabit lang tayo mangayab iti taga-health center. Takitain na ka. Alaman nga ro, Ramos. Pampanunutak ni Nanang, Arman. Kumusta nga tamod dun? Awan mat cellphone na, pangawagak kan kwa na. Agtrangkaso ka no ni Nanang mo. Kat ni tatang ko ti mga asikaso. Kasta ti ko na ni tatang iti inawagak. Ha? Ngamayat ka no ita ni Nanang mo. Anya? No kasta? Ni tatang mo ti mga aywan ka ni Nanang ko? Wala, tawan mo't sabali. Ala, imbag man ta maasikaso na ni Nanang ko. Tawanan ti pagdanagam. Tawanan ti parikot ki ni Nanang mo. Agim imbag ka no. Wanya, Marta. Kumusta ti Riknam? Ay, naimbaga kon, Ramos. Hanggang saan ka pa ya mabalin nga trabaho? Nas kananan anay ti panagimbag mo. Tapno saan ka mabignat? Ngam. Di kagdanag. Tasak ti makamukan ka. Total, agabalayan tantumay. Wan, Ramos. Sige, ibabaawi ko ang dagiti kid-kid daw kada kayo. Saan gayam ama iparbang? No adda, awan dakas na. Ipaay may. Ang manya ngay nga raw, katalagamit nga awan. Ala, agkalay sa nga ro dandarman kanselya. Oray simple laang. Wait, Marta. Uray simple lang. Tinaskin, agkalay sada. Kat naragsak da. Ramos. Nanginaunay nga minti kayat mo akalaysa. Awan serbiti nanginaunay akalaysa. Awan ti serbiti nanginaunay akalaysa. No pasig tumatlaing nga utang. Awan ti sabali amarigatan. No di da arman kansilya. Huwag nga, Rod. Iso nga oray simple laang ti kalaysada. Basta kalaysada. Kat naragsak ti biyagda. Wait, Marta. Day tati kayat ko amang ngagkan ka. Nasaya at launay adenggay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Amo Marites, agkasarmat gaya mo ni Luden, akaklase tayo di high school tayo. Kasta ka de, ay kat nasayaat nga rod ano kasta. Kat kaano kanungay. Inton umay alawas ka now. Kasta ya, kat mapantantoan. Ay wana, saan amabalin saan ta amapan? What dayjay ko naman? Wen mirang, mapanta talaga. Isaganak jay kadakkelan nga kubag ijay balay mi. Aniya? Una, punwak to dayjay iti watwat. Tayman aglaplapusanan kumakat. Unay kan Marites, ipakat mo manan day ta kinalaing mo, no maipapan iti palanay. Una, apay kapoy. Kailan? Makapaulit ti Rupa di asawa ni Ludin. Ha? Apay akat katawaam. Anya ko ma, di nakakat katawa. Nagpintas ni Ludin. Ngumni,
Kita man tila nga ti asawa na. Kaslain pasikig a kaldero. Unay kan, Marites. Ay, sapay nagpiksarita katawam. Nakababain ka dagiti tattao. Manasa na bale, tanakapangantamot dun. Agawit lang. Saan ta ka din nga agbuya iti pasalada? Saan? Agawit takit din. Ay, jak malakdan ang katawan no makikita di asawa ni Lutin. Ay na, makapal. Aniya? Nay, wat-wat mo't day taimot mo, Marites. Ah, ay wala na. Napan kami nakipangan ijay ayan ti kasar. Kasta ka day. Ayun gaya, Marites. Madamag kumanken ka. Ah, anya day tanana. Madlaw ko nga men kat agkakalay sa dagiti kabats ma. Ngamsi ka kat awan pay. Apay, awan ka di pay kaayan ayat mau. Ni nanamat, kunaklakit din no anya day tadamagan nyo. Ay na, awan pay nana. Adumat dagiti lalaki agdat-daton kanya. Ngam anya. Pampanunutak ngamin ti kanayon nga ibagaday di apong mi. At ti kanu lalaki anasingpet. Adda siding iti mabagbagi da. Anya, wala na. Iso akas di ti lalaki akayat ko. Ti adda siding iti mabagbagi na. Anya, ay sus, pagsasaulladay taasaan nga umno, Marites. Saan nana? Pudno ti imbagaday di apong ko. Marites, Hmm. talaga ka din awan tinamnamakon ka? Ay na, pasensya kan Darwin. Ngam saan akasken ka ti lalaki akayat ko. Ha? Pasensya kan kat sapay la ko mata saan kan nga agsubsublipay dito'y balay mi. Ang sikat ti babae nga ay ayatek. Amom day ta sipod pay. Saan aya analawag timbaga? Asaan akasken ka ti lalaki akayat ko? Marites, Ala, pumanaw kan. Kat pang nga asim, ta saan kan nga agsubsubli. Anya, kasta ti imbagam kini Darwin, Marites. Wan, imbagak asaan akasken kwa na ti lalaki akayat ko. Unay kan, nagsingpot ni Darwin. Nataer, kan ada natalged at trabaho na. Anya pa'y laang ti sa pulong kan kwa na. Jak nga rod kayat. Kas iti kanayon a pagsasauday di apong ko, at ti lalaki anasingpet, kat adda siding iti mabagbagi da. Anya, kayat mo asawan, masapol nga dasiding na. Katuan Ay na, pagsasaula day ta saan nga umno. Alangan kit di mat, asaludsudem pa'y nga umuna di lalaki, no adasiding iti mabagbagi na. Katuan Unay kan, jak ammukon ka, Marites. Patpatsem launa dita pagsasauday di apong mo, asaan mat nga umnaw. Anya, kasta ti imbaga ni Marites king ka. Wan, masapol kano at ti lalaki a pakiasawaan na, kat ti adda siding iti mabagbagi na. Kat kunak mat, alangan mat, ano adda agdaton kan ka, kat saludsodem pa'y nga umuna, no adda siding iti mabagbagi na. Kahit anya ko na ngay. Katuan kano nga raud. Ay nagturuday, no bilang lang. Ay na, apaw ni Marites. Mabaakan lang aroday. Patpatsin na pa'y lang, dagiti pagsasaw, day di apong na. Wan nga raud. Ison sa lang ang tinabatbati a babae dito'y lugar tayo nga awan asawa na. Kat anya nga rod ngay. Bare nga, no makabirok to iti lalaki, nga dasideng iti mabagbagi na. Nay, si kamagayam ti masabat ko darway. Nabartag kamay. Awan tata. Nagsakit tinagam ko. Nasakit talaga. Anya ti kayat mo asaway.
Pinainak ni Marites. Sapay kursunadak din siya, hindi pa'y. Anya, Diyan mo ano, anya ti kurang kanyak. kaya't mo ka di amamuan no, anya ti kurang king ka. Anya nga yung tata. Siding. Anya, siding ko na yo. Wen, ngamen, ti kayat ni Marites, ti lalaki ka na, nga da siding iti mabagbagi na. Anya? Iso ka no ngamen, ti pagsasao, day di apong na. At ti lalaki ka no anasing pait, jay adda ka no siding na. Damat siding ko. Wen, di tamit ropam jayan na. Ti kayat na, jay siding, ijay baba. Anya? Masaya ta na sabat kami rang. O, si kamat gahayam, Darwin. Uy, madamag ko lang man. Naku na ngamin ni Tata Pio. At lalaki ka no, akayat ni Marites. Katay ka no, adda siding na. Ha? Anya tikat na asawon iti dayta? Ay na, pasensya ka ko man ay tigayim ka, Darwin. At dala ngamin pagsasaod ay di apong na. Ngaging ga ita, kat isulat ta, tipatpatyan na. Anya? Di kayat na kanaw, jay lalaki, nga ada siding na iti mabagbagi na. Kaputa sigon iti day di apong na, iso kanaw, ti lalaki anasingpag. Una yan? Pagsasao, asaan nga naw. Bayam, kasaritak taw, tigayim ko. Sino nga raw ti kayat mo? Hindi mo kayat ni Darwin na para kan ka, Marites. Addan to Anya nga addan tulat ta, nga ibagbagamat. Hoy, manutawan mo, 35 mo, danga. Apay ko madanagan ka. Jak tupay madanagan. Madanagan ka. Anya? No adda-agdaton kanyak alalaki, kat adda siding iti mabagbagi na, ay kataklo na ka. Unay kan, kaanon tupay day ta mapasamak? Ay na, siyak pa yan, nagayim mo, ti madanagan kan ka. Ay na, don't worry ka dimirang. Addan to ti lalaki ang masaraka. Tay adda siding iti mabagbagi na. Anya, agkalay sa da Kenneth kan Mirasol ko na mirang? One friend, agkalay sadan, ngamin, masikugan ni Mirasol. Kasta, ay kat mapantanto manin makiwat-wat ano bilang laan. Wat-wat ko naman. Katuan, ay na, sana all talaga. Sapay la ko ma, tag-propose mo ni Melvin kaniya. Anya? Apay si ka, saan ka di makarik na? Anyat kayat mo asawan? Ay na, ti kayat ko asawan, maadaan ka kumamutan, iti kaayan ayat. Saan aday tati parikot ko iti biyag, mirang? Anya, kat no 35 mon? Anya ko ma, uray pa'y dumano nak iti 40, no awan pa'y ti lalaki anatumpo nga dasining iti mabagbagi na. Awan makaas-asawa mo't Anya? Miko? Wen Marites, at iti sabong parakin ka. Sapay la ko mata magustuam. Ay, imbagak matkan ka. Asaan kan nga agsubsublipay dito'y balay. Ngamin, saan ka akayat? Anya? Saan ka di analawag timbagak idikan ka? Awan mariknak apanagayat kan ka. Maawatam. Ay naawanin ti adupay akwa. Anya yati kurang kanyak. Apay asan nak akayat. Ibagam ko ma. Iti kasta amok mo't Apay, adda ka di siding mo? Ti kayat ko asawan, siding iti mabagbagim. No adda, amangan no adda namnamam kanyak. Ngam no awan, pumanaw kan. Anya?
Day, si kamot gayam ti masabat ka, Miko baraw. Ha? Ay, oo, nana. Apay ngay, kas kalanalpay amarunggay. Ay, naggapuwak kami ni Ayanda Marites. Sarong karak ko ma. Ay, di nakmit kayat. Apay, siguro awan nga min siding iti mabagbagim anya. Iso adi nakakayat. Kitam ni Darwin, pinaay na. Ngamin, adda siding na. Ngam, iti mat ayan ti rupa na. Saan kano nga iti baba? Nana. Kasjay kano ti lalaki akayat ni Marites kay. Apay ka no, nana. Apay ang masapol nga dasiding iti mabagbagi. Ay, mariribukan man iti dayta. No, anya nga ta, iti koneksyon na, iti panagbiag na. Kastoy na'y nga men. Day di apong naabakat, iso kano timbagana. Ti lalaki kano anasingpet, ket adda siding ti mabagbagi na. Anya? Pagsasaaw asaan nga no. Nga isulat tamat ti patpatyon da ya Marites. Ay, danda nila nga ruden mabaakan. Nga magpili-pili pa'y lang iti lalaki. Ay na, masaya at nagranata, Marites. Tata. Apay, aging jakadita. Awan pa'y panggap mo, makiasawa. Ni tatamot. Kunaklakit din no anya ti ibagayo. Day tamot gayam as asawa. Kitwain, dandanikan nga 40. Ngam awan pa'y kayan ayat mo. Ibero kan nakman nga ron, tata. Nga masapul atay lalaki nga... kwa? Lalaki nga dasiding iti mabagbagi na. Kasta ka day? Ni, amoy mo, tata. Ay na, Marites. Lipat mo, day ta pagsasao, wasaan nga umumnaw. Ay, sos. Day talaki din na pagsasao ti makagapaw, mabaakan ka. Ayawan mo. Adan tulat ta ka di, tata. Anya lakit din. Danag yun, ayan. Anya ti kunam? Agkalay sa kayo matan, iti kaayan-ayat mo? Wan, kinapudno na, nagsasarita dagiti nagsinumbangir a pamilyami. Kasta? Ay, sana all. Sana all. Makiasawa kamot gaminan. Uray makiasawa kay amin. Iti kaanuman sa anak to nga umapal. Aho, kunam na dayta. Pagbabawyam to dayta nga imbagam kunak tumat. Mabaakan ka la. Anya ko ma. Uray mabaakan ka. Basta ti kayat ko alalaki. Tay adda siding na iti mabagbagi na. Una yan dayta siding. Kaano kanto pa makasarak iti lalaki akasta. No saan kumaana kababain? Amin alalaki nga aglabas. Sa ludsudam no da siding da iti akin baba. Iti kasta, amom. Ay, si kakit dimot mirang. Tila sasawap. Ay na, nagkalaysan ni Mirang agayem mo, Marites. Si Kangay Maut, ha? Apay, aging gakadita, awan pa'y panggap mo ang makiasawa. Awan pa'y na. Awan pa'y mo't nasarakak alalaking adda siding na. Anya, ay unay kan balasang ko. Iti kaano man, saan ka makasarak iti lalaking adda siding, iti mabagbagi na. Malaksid nutunggal lalaki kat saludsudam no at asiding na. Angam saan mo't amabalain, gaputan na kababain. Iso apangasim ko ma. Lipatam day ta pagsasao asaan nga umumnaw. At dayamot kasta. Ay na Marites, mabaakan kan abalasang no kasta. Oh, itaman pa'y akas sa tilangam, Marites.
Kasla na unag ti pampanunutam. Kuha ngamin, friend. Pampanunutak lang amin. Naamiris ko, apod no dagiti imbagbagam idi kanya. Kun, saan lang asika? Ha? Anyat kahit mo asawan? Ako ha? Asaan ko kumaatinakdaran ti pagsasao, asaan nga no day di apong ko abakot. Ha? Manipod na ki asawa ka, nga awanan kadkadwak. Naamiris ko ahusto kayo. Aday ta, naamiris mon, nga awan sir-sir biday ta pagsasao. Anya kita masapol, nga dasiding na iti mabagbagi na. Tapno masigurado manasingpat, awan tikas jay, Marites! Awan! Ay, pagbababawiyak ti saan ko apa nangaklon kini Darwin, friend. Wano ni Miko. Pasig da nagsisingpot at tao. Ngam. Basol mo Isu ano adan tumanan nagdaton ken ka. Pangaasim, taikam kuman itinamnama. Iti kasta, saan ka mabakan?